Assalamualaikum, good morning ma'am. Kam taundrage madu pau masa khartang adum Gaza gi maramda update tawjramge. Hojikta Gaza manungda oiriba thodok makhaisi mafom yam sathina Paris ta di phirol yawda phewaba naked ta yakoi gi furit litta vida yam sathina ngarang su adugi video du yam sathina viral oirimni nupi kharna yam kana protest tawri hojik Gaza manungda tawriba thodok makhaise hojik genocide mayam aikoigi Filistini makai bu hatliba kanam turba zulum turba sigi mathakta yamna chawna mafam khuding de Europe country mafam khuding de yamna chawna asida yakoigi country si khaktani aikoini laiba desh madre yakoigi muluk yakoigi India asom da khakt India da su mafam kharda Delhi romda adum tawbogi pau adum laiko adu yam sathina Europe lomna yam sathini heli protest se kari gaib de hoji oiri fifam se Gaza sri yam sathini ngaite badum ko hoji pawma haibu pung 10 dagi ayuki pung 10 IDF ki si kanumni ko statement ni ayuki pung 10 dagi numdangi pung 9 phawba aikogi dar al bala madredi al mawasi madredi Gaza asi makai sira khajitang aikoigi aids distribution yakoigi chak esang elbagi yakoigi akomba se khajitang pibagi IDF ki tarif tagi ayuki pung 10 dagi numdangi pung 9 phawba chathok chachin da khajitang makoigi IDF ki lanmi makai khajitang yakoigi potha vibe do tare yam bhajana hairim ni makoini statement se asai masage lam dakrak Filistini na talubai mong dani makoini statement preise khajitang thadok piba adu khajitang subida piba haget khidana ne statement se pikhalaimni madre Gaza danabu pung 3 tagi ayuki pung 3 tagi numdangi pung 13 phawba si khajitang komhalba IDF ki taraf te statement ni aduga hojik ceasefire ama ngarang so mayam waro bibiade ai mayam da ina soje ki vibe dini ai nini humni se mayam khajitang kanam to biwaibu thabok se hojik se ngoi gari manung dagini hojik so ina update pireise ayuki sai matam du yorokpada update se pihodre dinungai to bom po yaba aduna AC grak tha dabi adu mathak ta mic so pura hodre du mayam gi pau site di thungal lagai na madu hojik thoklei na minute ahumari to sair ma gai Gaza danabu ayuk ki pung 3 te pung 13 phawba ase jo khajik tang thado imni hai Israel ki taraf te sai gi aid se kar gai di atei mapalum de gi pesar se la amnina mathak te yamna kan pesar se la amnina ma tha de yad ra madre di masar ki taraf te gi su bodar hang doktra trak adui trak tunu yab nate makhoi changhali be trak sa ma cha me kai adunu yab nate madre hojik America ceasefire gi pura thokre America na harisinabu Hamas pu cylinder tawsini Hamas pu pura khulai thamu aduga thokho adu Hamas ki taraf tagi thambu wam bhaw yaroi sini makhoi na arse Hamas ki taraf tagi thamba di Gaza dagi IDF thokho adredi ayam pot pu jalhala u adredi permanent ceasefire Hamas ki wam bhaw taroi sini America amasung Israel na arse bas makhoi ni jo haibdo adu yarega ceasefire aduga su Islamic country makai si loine yengna lairimni asu yamna kanam tawraga su adu mafam dadi yam sathina aikoigi Philistine sigi maramde Gaza sigi maramde yam sathina aikoigi khongse chawjalakpa madre protest tawjalakpa adre yam sathina kanam torokpa phibam amlakpa adu mongdala eba adre di hojik ngarang 71 mi asida mi 42 yauri mi nifu ga ni thoi yauri humbutra ma thoi si besida nifu ni thoi si aikoigi chaklo phomda yam sathina mamai choplum ni andai ma pokchi da kanum se Israel se adredi somdana bu freedom fatila madre handela jahas mi kulma thoi adusu Gaza gi samandar maya yojalakpada Israel gi IDF ki navy na capture tawdana sai mi kulma thoi sine kaine arrest tawdana pokre phadna pokre adusu Gaza gi matengi da makta lai mamanga de so ma hojik so ma asum tawdana mafam da makhoi gi kai bise yam sathin phangamni Israel gi madu hojik yamna madre hojik America pura maning hal kre ceasefire dagi America Donald Trump na ire Gaza Hamas ki mi loine thire ga hatok loine kanam tawraina America gi khula kanum ni adre som nam ka ikhoine lairisi ikhoigi petro dollar ainam hogi agreement am lai mare petroleum ga ikhoigi dollar ga sindok sinjin ne
अदुद्रसु अखोन लेरिबा सऊदी अरब सु असिदगी थोखिबै वानिको अदुगा हौजिक चाइनागसु अमगसु याम कन्ना कदम तौनबगी बिजनेस तौनबगी अमा तौनबगी पाउसे अदुम थोक्लै माद्रे सोमनबु दिल्लीदा मिफमसु चाउनम फम्मी याखोगी इंडिया के पार्लियामेंट मेंबर माद्रेदी लेरिबा अखोगी मुस्लिम कैंडिडेट मखैगा असिदसु अतोप मिसु यावरी याखोगी हिंदू भाई मेसु यावरी असिगा याखोई मदनी साहब का हौजिकी अखोई असम दो ओइरिबा असम की नोलबारी दुबरी करी करिनो मफम कयाममदा हौजि युम कै थुगायदना मुसा अदुगुम मियोय मखैदु लोइन एनआरसी दा काख्रमनि एनआरसी काबै मतुंगनसु अदुगुम लैरिबा बंगाली मुस्लिम माद्रे मणिपुरी मुस्लिम अदुसु अमक्का मणिपुरी अखोई मणिपुरी मुस्लिम की खुलमसु यावख्रमनि युंबो हुंबो हुंबुत्रा अदु मखैदु लोइना एनआरसी दा यावरख्रमनाबा अदुमकु बांग्लादेशी अदुनी अताने ना हायदना हौजिकी सरकार हायना बुलडोजर ना मस्जिद कया माद्रेदी युम कया थुगाइख्रिबा है ngangbodi अखोइद्रसु मयाम अमा ऑर्गेनाइजेशन अमा मना याम कन्ना होटनरी अदो अल्लाह न माय पाखल बसो इसनु अदो हजु फाउगी दिसे होतनी अपडेट से शेयर के लोइजरे अस्सलाम वालेकुम।